Bütün gapaki durudlar hamatunda mefhamam در اکثر جانی میشاو البته که کدامت خوب هستین یگون مشکلی نداره سحر میتونین تماشا کنین تلویزیون نیست که کینو بگذاره بعد دیر کنین و من وقت دارم فرصت دارم از فرصت و وقت استفاده برده بگیم که گپ مزده میمونه و شما فردا دیده کامنت کرده подписаться کرده دیگر فکر نظراتونه شما گذاشتن میگیرین فردا ده امروزه موضوع ما دوی مادر است دوی مادر اولین در خوجند که شده شید بعد از او بگویم که و علیکم سلام بعد از او در این حال در کلوب که شده شید دوی مادر و نمیدونم در بدخشان میکشوین نمیکشوین چه خیلی دوی مادر با فکر میکشوین نه میکشوین در بدخشان هم بکشوین یاته دوی مادر عجیبیش است که چی به دنگره دنک شدیستی دوی مادر یا پول نداری نه شما جدت دارین یگون آدم ولاجید که نداری جا در دنگره نموندین باید اول در دنگره میموندین دوی مادر یعنی همی کلسوای دنگره در مبین کلسوای ده یا که بگیم که هم پیش بازار ده یا که پیش چایخونه است که چایخونه تا میگذاری هم لوی راهی چایخونه ده یا باغ ده طرف ده دوی مادر هم میموندین من فکر کنم که خوب میشید اول ای دنگره سر میکردین کک نیکک و چطون در دنگره بود یکی ده همه جای اینا سر شید که شدن دوی مادر در دنگره نشید من فکر کنم که در دنگره نبیره و فرزندوش پول ندارن که دوی مادر ماماشونه بکشویه یا مامان رحمان پول نداره که در دنگره بکشویه ایره وزیرش در کلوب شد در قرغن نبیروش هست بگیم در قرغن نکشودن حال دوی مادره خلاص در همین برای دوی مادر گپ میزنیم اگر علاجش باشه و از شما اجازت باشه در برای دوی مادر کمتر صحبت میکنیم انا امروز امام علی رحمان یعنی که مجسمه مادر خدا به نام دعای مادر در تمام جای تاجیکستان یعنی گذاشتنش سر کرد در خوجند هم موندن و بگیم که در کلوب هم بگیم که موندن ایره دوی مادر و از این دوی مادر میبینی میگوی که امام علی رحمان یک انسانی هست که واقعا هم قدر زن قدر مادر قدر انسانیت همین چیزا را میدانستگی بر این است خیلی نگاه میکنی با رفته در پیش هیکل اوچش گل میمونه گریه میکنه غمگین میشوه امام علی رحمان در پیش هیکل اوچش البته که ای با کدامی را مجبور کرده یعنی که را بسازه برای که کلوب نمیخواه که ای سوخت قفا مونه او چیزی که در سوخت کشید از با میورن در جمع میکنن بعد در عینی بکشوین در پنجکند بکشوین زفرآباد ده کونی بودم ده اسفره ده پیش هم خیلی هیکل لیلی ده هم ایجا بود ده هم ایجا بود ده مکتبا بود همین هیکل هم مجسمه دوی مادر در مکتبا هم بمونه در مکتبا ای لازم است بسیار لازم میدونیم این چیزا را نخود و جای امام علی لیلین در پایان باشه قربش هم خیلی است نه
خلاص هم خیلی ده همه جو مونه وقتی ده هیکل لیلین ده همه جو بود یعنی مجسمه لیلین مکتب ده بود اداره ها ده بود درآمدگاه های اداره ها ده همه جو ده مجسمه لیلین بود امروز ما تکلیف میکنم مثال گیریم بسیار کار خوب است همین دوی مادر در هم درآمدگاه اداره مونه هم مشتم کجای ده باشه مونه بعد در سامانی در کار نه سامانی را بگیره جوش ده دوی مادر مونه سامانی چی در کار است نه یا باری سامانی ده تاییدگه مونه میشه و یا رو پروی سامانی مونه چه خیلی یا نمیشه خلاص مونه نمای جو دمونه پر کنین کوچو دمونه سر پاوراتو داکو چوره ها دمونه همه جو دمونه این چیزا دوی مادر پول نروازی شما مجبور کنین امو بیزنسمن دیگر کسورا همین دوی مادر را بگیم که پول نده همه جو همین هیکل مجسمه و چای مومالی را مانم بسیار عجیب انا که باید با سوال ها میگذاریم با امام علی رحمان ما طرفداری کردیم مثل گفتیم مونین همه جو مونین مادر بیشت است یعنی که مادر برای فرزنده یعنی قیمت ترین چیز است اگر که این کار برای مادرت کرده است باشه امام علی رحمان مطلب من نسمم دل میگم ملادیس مادر تا قدر میکرده یگان زیدیتی ندارم در این کاری کشیده ایستاده است اما اینجا سوال پیدا میشه امام علی رحمان مادر تو مادر است مادر دیگر کسا مادر نیستند یعنی در پیش مادرت میره گریه میکنی تصور نمیکنی که مادر یک کسا به یگان اساس تو فلان اپوزیسیا قطعی گپ میزدی گفته برده در 8 سال و 10 سال زندان میکنی یعنی تو با این کارت نشان دادنی هستی که گویا که تو مادر قدر میکنی یعنی مادر دوست میداری تو با این گپت گفتنی است که یعنی مادر عزیز است نشان دادنی است که مادر عزیز است یعنی امیره نشان دادنی امام علی رحمان اگر نشان دادنی باشی را ما دیدیم که واقعا مادر عزیز است اما یک بلاگر یک ژورنالیست انا یک آزاداندیش خب فرض کردیم یک انسانی که پروست احمق فرض کردیم یک انسانی احمق گپ زد ترا کمبودی تا گفت اگر تا افضل بدن مادر قدر میکردی تو مادر همون جوان برده بگیم که 8 سال سود میکردی همون سودی که همون پروکوروری که مادرها را برده دیده دانسته بگیم چقدر زنها را بیگناه زندان کردگی است همون میلیسایی که چقدر آدم بیگناه خونش رفته مادرش اذیت دادگی است چندین مادر از دست او مرد تو امام علی رحمان فکر میکنی که همون انسان ها مادر ترا قدر میکنند او انسانی که برای پول شده برای منصب شده مادر کس رفت اذیت داد چی فکر داری امام علی رحمان خدا سوال برات یعنی من طرفدار هستم مادر قدر کرد
یعنی هیچ جای چی نداره. اما از یک طرف میگم که این کار ناخوب است. برای چی؟ برای آن که فردا مجسمه مادرت زیر تجاوز میمونه. یعنی باز هم از دست این همون طرفدارهای خودت، باز هم از همون طرف بگیم که انسان هایی که برای پول شده بگیم دیگر مادرها را اذیت میداد، او انسان ها در مادر قدر نداره، یا که از آن جمله از خودت سر کردگی. یعنی فردا تو نبیروی تو یا که نمیدونم دیگر انسان ها تصور کرده میتونه که در بالای هیکل اوچای تو بمیزن مردم برآمده، یا که ببروین کنن در بالای هیکل اوچات. همین معقول ته، همین معقولت باشه در همه جمون هیکل اوچات در لبای جمون رنگ هیکل نظر باید وری بکسیر بگیرانش. اگر فورد همین چیزو شود در همه جمون با این کارتن اوچتا با قدر نکرده ایستودی. امام علی رحمان ما همین قدر میگم که تو برعکس اوچتا به قدر کرده ایستودی. یعنی امروز قدرت داری هیچ که هیچی نمیگه. شاید او بگیمون در جمون دوی مادر بگو، در او جمون دوی مادر بگو، خود با خودت نمیدونم گویا که مادر دوست دار هستی و گویا که تو بسیار مادر قدر میکنی و یعنی که هر کاری میکنی کدام بگی. نه که فردا همه مجسمه های مادرت زیر تجاوز میمونه. برای خودت پریکرس نمیدونی که چقدر ملت به تو نفرت داره. اون نیامنیکات است که مردم با نوک автомат میترسونی و با ظلم و زلالت اوچاشون میبری زندان میکنی و بگیم که زناشون میبری زندان میکنی، کودکاشون میبری زندان میکنی. بگیم امروز با این استیل گرفتگی استالینسکی استیل خاطی شاید مردم کم ترکک بترسه هیچی نگه. نه که مردم علم داره و غر داره. شاید فردا با هیکل مادرت سکس نماد کنن در همونجا، یعنی که بمونن اورا با هیکل، یعنی میکنن این کارا. من 100% گارانتی میدم. اگر که فورات که فردا مادرت زیر تحقیر زیر بگیم که مجسمهش زیر همین چی نمونه، حاضرم وقت داری می هر دی مجسمه را بگی. همون هر دی مجسمه را سنیمت که بگی، بگو این چیز در کار نیست، برای اون که مادر ما خدمت با این ملت یگان خوبی کردگی نیستیم و از آن جمله لازم نیست همین چیز. اگر که مادر تا قدر کنی، اگر که تو چوجای لیلین قدر میکردی، ای گردن لیلین تروس انداخته برداشته برده ها در لب آوی سری دریا نمیموندن، در جای سومانی بسازن. همون قدر جا زیاد بود برای ساختن سومانی که در همین لیلین بود. ای همون سرش تا آخرش جایی بود که هیکل لیلین بسازن، مجسمه سومانی بسازن. برای هیچ ضروریت نداشت که هیکل مجسمه لیلین بکنی بری و در جای مجسمه لیلین سومانی بسازی. یعنی که تو چوجای لیلین یعنی پدر خودت کمونیستی خودت قدر نکردی. تو فکر داری که ملت و چای را قدر میکنه، در حالت تو خودت همون پدر بزرگوار تا لیلینه باباتا قبول نکردی، ای گردنش تروس انداختی چپا کردی، همشه چپا کردی. امروز در جای لیلین مجسمه اوچت مانده است. اوچایت چیکار کرده برای ملت که باید مجسمه اوچایت در داخل ملت باشه؟ سوال برای تو چیکار کرد؟ عادی ترین چیز چیکار کرد؟ برای که ترازوی پس چی با اوچای قوار محکم نیست؟ پس چی با اوچای دیگر انسان های رهبرای تاجیکستان که بدن مجسمه شون نیست و میو را زویده بدن کن.
гап дар сари ин меравад ки очат чикор кард барои миллат. Як рӯзам бошад дар ягон ҷо кор кард, ягон хизмат нишон дод, ягон кор кард. ҳазорҳо очара дидем бечора дар Москва ва дар дигар ҷо кӯча руфтестанд, дар дуруни вагон хованд, дар азоб хованд. ӯ оча нестанд? ӯ оча нестанд? оддитарин чизи на очаи ма 30 сол дар ятимхона кор кард, 30 сол ятим парвариш кард, то имрӯза пенсия намегирад. оё ё оча нестанд? чӣ кор кард очаита? савол бата. чӣ кор кард ки ту бояд муҷассамаи ӯро дар тамоми ҷо бояд бимонӣ? чӣ кор кард? дуои модар. чӣ фақат дуои модари ту дуоай? дигар модароро дуош дуо нест? оё дар кӯлоб набуд ҳамон модаре ки ҳамон қадар раҳбаро бигем ки таваллуд карда бошад? чӣ ба дар кӯлоб набуд ягон кампире ки 100 сола 200 сола умр дидагӣ буд ки ҳайкали ӯро монен бигӯен дуои модар? ё дар вилояти Суғд модар набуд ки оварден ҳайкали очаи Эмомалиро дуои модар гуфта мондем? ё дар кӯлоб модар набуд? кӯлобиё модар набуд дар уҷа дар шаҳри Кӯлоб? очаи Эмомалиро модар кардена? ҳазорҳо модаро буданд ки хизмат нишондода ҳастанд. медонед? ҳазор модарое ҳаст ки наиҷа гудака таваллуд кардаги худаш ва нофша худаш бирида боз дар колхоз биромада кор кардаги аст. ҳамун ҳолаш қад колхозоро обод кардаги ҳастанд. бобои ман раис колхоз буд, занаш нонпаз буд дар колхоз. дар колхозчиё нон мепухт занаш, авқот мепухт. ҳазорҳои инсоно буданд. Мирали Маҳмадалиро зоидагӣ модар нест? Уронхоҷаевро зоидагӣ модар нест? сурати ӯро надорен ҳайкал кунед? инаи аст беномусии мардум. инаи беномусии мардум аст. қавар маҳкам фазоидагӣ модар нест? инаи беномусии мардум аст. медонед ки ҷода мерасад ки имрӯз Эмомали Раҳмон метавонад ки очаша дар калаи шумо баъди мурданаш қаҳрамон рост кунад ба номи дуои модар ва бигем дар тамоми ҷо ҳайкали ӯро бизана, бубрен шумо дар пеши ҳайкалаш бирақсен. дуои модар гуфта, қаҳрамон, герои Тоҷикистон, барое ки як рӯз бачаша дуо кард буд, дуошам дида будем. худованд сафарта бехатар куна бачам. як дақиқа дӯстои азиз, инҷа ана акай политсия истодаги. худованд сафарта бехатар куна бачам. худованд умрта дароз куна бачам. худованд ҳар ҷое ки рафти бачам. як дуо дода буд. унаму дуора то имрӯза гирифта бренд карда дар Тоҷикистон дуои модар кардия. арақи шоҳона доштем, арақи сомонӣ доштем. биёра арақи дуои модарам бибурорем, печат кунем дар танаш, этикеткора, наклейкора бигем ки печат кунем бибурорем. дар болои морожениҳо бизаненш, дуои модар морожене гуфта.
пагаи хитой ягон материал биёре номша дуои модар монда будем ку қоши Эмомалӣ Риши Бобои Санга гуфта худ ба худотон ном мемондем ку иша монен ягон материали дига дуои модар номонем. мо ҳастем паскуда, мо паскудаем ки иҷозат метем дар болои сари мо ҳеҷ набудагӣ чиза биёран қаҳрамон битрошан монанд ва мо ута гуфти ҳамун гапҳо қарсак бизанем ва қабул кунем, савол натем. медонед намира гап дар сари аст ки любой чиро туфтела куна қабул мекунед шумо, савол наметен чӣ ҳастӣ, кӣ ҳастӣ, кадом сабаб аст, чӣ кор кардааст ин инсон. ҳеҷ яшав кайф кардааст Эмомалиро зоидааст случайно халос тамом. барои ҳамин фардо азизаморо мемонанд баъд Эмомалиро пажизни президент гуфта ҳайкалша мемонанд ранги Корея барин мегӯянд ки дигар президент аст дигар президент намешава. девонаи ҳушёри чит ҳаймени намени да кальцавой май мара пропускат киста хакам хелайда ҷавон фаҳмиде. пагаи Эмомалиро пашизни президент мемонанд, ҳайкалша мемонанд, дар тамоми ҷо ҳайкал мемонад Рустам. баъди мурдани Азизамо тамоми ҷода ҳайкали Азизаморо мемонанд, меброянд. дига Тоҷикистон ҳайкалхона мешавад. баъд ҳам хе рафтан мегира буд набуд баъд рафтан мегира кадомеш ки мурдан бигира баъд зинда будагиёш дигар ҳайкали ёша мондан мегиранд дига барбабар када да ҳамаи ҷо дига хай Тоҷикистон баргашта будхона мешавад. будхона дига мо фақат мерем аму бигем ки будпарастӣ мекунанд гудакҳои мо мераванд ҳайкалиш да мераванд пеши ҳайкалиш мераванд дуои модар гуфта. барои ҳамои чиза ман қабул надорам он коре ки карда истодааст ва намедонам агар дар клуб ягон марди баномус боша. мо ҳазорҳо модарои клубӣ дорем хизмат нишон додагӣ ҳастанд чӣ дар соҳаи бигем ки фарзанд таваллуд карданам модарое дорем 12-13 фарзанд таваллуд кардагӣ ҳастанд. мо модарое дорем хизмат нишон додагӣ ҳастанд. мо модарое дорем воқеан қаҳрамон ҳастанд. мо модарое дорем ки санъат ва фарҳанг маданияти тоҷика дар дунё бардоштагӣ ҳастанд. мо модарое дорем ки бисёр заное ҳастанд ки дар яъне хизматаш барои номи тоҷик расидагӣ аст дар дунё. чӣ ба мо муҷассамаи ӯ модара намондему ва овардем як намедонам дар зиндагиш гуфти ҳамун гапҳо пажизм брадяга гаштаги модара оварда дар оҷа мо ҳайкалша мондем. чӣ иҷозат додем шумо? кира иҷозат дод? вабшета савол ба мардуми кулоб кира иҷозат дод? ҳамияй номуси шумо ҳамин нанги номуси шумо ҳамира нишон мета нанги номустон. ёки дар вилояти суғд ёки дар дигар ҷо амайли мон данғара да мон мисол гирем ҳеч ка против нест. мон дар данғара бигем дуои модар бугу мон ҳайкали очата ҳеч ка претензия надора ва ҳеч ка проблема надора. мон да данғара пусаму бигем ки дар пеши чойхонатон ё дар пеши хонат мон ҳеч ка претензия надора да ҳеч чиз. аммо дар кулоб ёки дар суғд хаят я бор риди ҳичи нагуфтем ду бор риди ҳичи нагуфтем ҳастана мардои баномуз чӣ гап аси? ё дар суғд набуд модаре ки хизмат нишон дода боша барои бигем вилояти суғда нести тари модар? ё дар ӯ суғд нест модаре ки қаҳрамон зоида боша? нести хели модар? ахду туф дар рӯи кунам беномусо туф дар рӯотон беномусо медонӣ намира
6 соли мумари бардор карден, имрӯз дар болои сари мо шумо очаша қаҳрамон кардистед. ман ҳайрон мешавам баъзан ҳолатҳо ку воқеан ҳам боиси таассуф мешавад ки чӣ кор кард очаи ин ки бояд ҳайкалаш дар тамоми ҷои Тоҷикистон ба дуои модар бошад. Чӣ кор кард? Хай модараш дуо дод. баъд чӣ кор кард? Чӣ кор кардан дар кор аст? Ура ҳайкалша дар Тоҷикистон дар ҳамаи ҷо мондан дар кор аст барои дуо додагиш? Очаи ман рӯз дуо метавад. Чӣ ман бояд ҳайкали очама дар ҳамаи ҷо монам? Отаи ман рӯз дуо медод мара. Чӣ ман ҳайкали отама монам? ё Эмомалӣ Раҳмон отат ягон бор дуо додагӣ нест? Чӣ дар бари муҷассамаи очат отата намемонӣ? Муҷассамаи отата намемонӣ? ин издиватсия кардани миллат аст, издиватсия кардани ҳамон мардум ҳаст. гӯё ки ғамхори модар аст. И воқеан ҳам бигем душманои модар аст. Чӣ қадар зано дар Россия кӯча мерӯанд, чӣ қадар модаро кӯча мерӯанд, чӣ қадар модаро зери таҳқир мемонанд, чӣ қадар модаро дар вагоно хоб мераванд, чӣ қадар модаро дар хиди Тоҷикистон, он модаре ки дар туалет хоб мерафт, мардуми кулоб, ман ҳеҷ боварӣ надоштам ку ин мардуми хатлони мо то ин дараҷа беномус шидагиша ку ман ҳеҷ боварӣ надоштам. То ин дараҷа апӯшинӣ мешавад насли ҳамун мардои хатлон ки ҳам падаромон ҳамунора наслошон то ин дараҷа апӯшинӣ мешидагиша ку ман боварӣ надошта будам. Анау модар қаҳрамонае ки туалет дахов карда, приетам ку танша фурӯхтагӣ нест, рафта қичоқи касе дахов рафтагӣ нест. Туалет шушта фарзанд нигоҳ кардагӣ аст. Дар нами хел солу замон унав модар қаҳрамон аст. Ҳайкали унав модара монем дар уҷа. ва имрӯз ба умеди 4 танга пул шида, нафс да фурӯхта шида, то ин дараҷа беномус шидантонаку ман ҳеҷ боварӣ надоштам. Не ки мара амин ҳодисаҳоро дида виҷдонам намевардора ки наме чанд қадар пул да муҷассамаи очаша мемонаву аз Путин китоб мепурса ки ман китоб надорам. Пас муҷассамаи очаи ти қадар пул расход чӣ дар кор аст? Чанд сум расход шид? Аввалан сумма стоимости тарошидани ҳайкали очат чанд сум буд? Ай буҷаи давлат расход шуд. Чанд сум? Уро овардан, замин ҷудо кардан, вастановид кардан, установид кардан. Уро ҳоли бо нигоҳу биниш аст, краскаш аст, гили гирдиш аст, бо уҷа як одам кор мекунад. Чанд сум масраф мешавад дар ҳамон муҷассамаи очаи ту ва то имрӯза чанд сум масраф шид барои муҷассамаи очат? чаро ту аз Путин китоб металбиву мо китоб надорем ва дар очат муҷассама мемонем. ва салюте ки зади имрӯз ман дар навор дидам. ай $1,000,000 да гуфти ҳамун гапо расходиш болотар буд. У салюте зади ай $1,000,000 боло буд салют. чаро ту ай Путин китоб металби у нас нест учебнику ва ту расхода дар инҷа кайф сафои хита муҷассамаи очат салют чим чӣ коро карда гаштисти ҷада. Дар ҳолати давлат проблема дора. Ин ай пеш зимистон фардо мардум кӯмир надора, атаплени надоранд. Иқадар оҳани дигар чӣ ёфта муҷассамаи очата сохта тонисти атаплениёро ки месоза бад. ту ҳамчун мард ризо будӣ ки очаи ту дар битони хинак хов рава, атаплени надошта боша, свет надошта боша, очат дар ҳамун дурун хов мерафт. Ту мард ҳастӣ? ҳамин чиза виҷдонат мевардошт?
و نمی توجیکو همشون وجدانشون ورداشته ایستاده همین چیزا. همین مردم تاجیکستان همین رو وجدانش ورداشته ایستاده از ترس که تو که ترگم نزنن یک سلوچاینا زندانش نکنن نکشنش. و چی آوردگی تو در سری مردم و چی کار کرده ایستادی که خودت با فکرم نمیدونی تو چی کار کرده ایستادی. 30 سال تو представить میکنی؟ من 7 ساله بودم. 30 سال سر سفید ریش سفید یک اتپلینی روز کده نتونستی برای مردم هم زمستونده خونهشون گرم شد. سویتی مردم در 100 میلیون دلار فروختی. کیف سفر کردی. یا هم پول سویت مجسمه یا چت موندی. فردا بعد میگویی که سویت قرضدار مردم پول نداده. سم خیلی از در کلای مردم بار میکنی. اینه از دوستای عزیز کمبودی در تاجیکستان. اینه فردا بعدی مردن امام علی اگر رستم بگذرونه شما مردم تاجیکستان رنگ کیمچینین کیمرسن برین کو روزی مردن امام علی روزی تولد امام علی کو شما حق توی کردن نداره، حق مرکه کردن ندارین، حق گریه میکنین. فقط اومده در پیش هیکل امام علی مجبورتون میکنه که گریه کنین. اینو در فکوس درآمدگی ان خیلی مزه در درآمده رفتگی میدونین. یا مردم زچومارید کردن برای یورا خوب بشیدگی است. خوب بی پروستان مردم زچومارید که میگه پخری نه سوید نداره نتشون بکش سویته خنک میخرد پخری میگه خنک بخره میگه کمپیرو هسته در اونجا 80 ساله 90 ساله کمپیرو از موسفیدو است او دا خنکی نمیشه و او دا گرمی در کره اوقات روشنی در کره او دا میگه زدگیشون است میگه درم امرشون میگه بکشش میگه 80 دای 90 دای مرد میگه بکش میگه خنک بخره زدیوات سره میدونه مادا مهم واجنا پولای میگه پول بکش میگه بفروش سویتا بکش ناتیشون یا بار در ایوازش نمیگه اقلا خیلی سوید نیست ما تپلینیوشون روز کنیم خونکاشون گرم بسته اینو بود سوید به سوید هم زندگی میکنه یه چیز هم نمیشه تو اینه درجه سرش ما ظلم میکنه و امروز همین ظلم به دنیا آوردگی اوچشه شو کیف کرده مونده است به دنیا آمده است. امروز همین را دعای مادر گفته برای شما برند کرده در شهرها و نویا هیکلش مونده ایستاده است. میفهمی نمیره امروز نمورا هیکلش مونده ایستاده است. همون مادری که در همین سال عمرش گشت تاجیکستان میدید میدونید مردم کدام احوال دا بود سویتو را میکشتن میدونید یه بار برای فرزندش نگفت که ای بچم مثل ما وری آدمای پیرو است خنک میخرن کوچه دا میمونن خونهشون خنک میشه به سویتی طوری که چشمشون خیره است عذاب میکشن نکی کورا بچم گفتگی کلمه را در بچهش گفتگی نیست. همین ظالم همون تربیه کردگی است، همین ظالم همون شیر دادگی است، همین ظالم همون به دنیا آوردگی است. امروز همون ظالم همون تربیه کردگی است. آتش نه ای تربیه کردگی است آتش. امروز انمو اوچه قهرمان شدگی است در تاجیکستان. میفهمی نمیره مردم کلوب اگر ناموس داشته باشین کو تراکتور قاطی چپاش کنه پراستوی نه تراکتور قاطی چپاش کنه هوچ کنه کران قاطی گردنش برین در پشت خونه امام علی مونین بگی اوچتا اوچایت در کلوب یک اون خدمت کردگی نیست تاکش تو برداری هیکلی اوچتا اینجا و مردمش سود هم اگر ناموس داشته باشین هوچ کنه برین در پشت درش مونین. هر یک منطقه در دوی مادر در کار باشه هست همونجا مادرایی که بسیار خدمت نشون دادگی هستند بسیار کارهای نیک کردگی هستند. اگر قهرمان زاید بگین
аз инам қаҳрамонтарин бобоҷон ғафур аз таваллуд кардаги урон хоҷаева таваллуд кардаги модаро аст аё аксошон нест бигирен аз аксои ҳамо ҳайкал битрошен монед ӯ қадар агар ҳайкалпарастен бас метавонен аз ҳамон модаро ҳайкал битрошен монед агар сахти бад дар ҳайкал завқ дошта бошед ки завқ надошта бошен гуфти ҳамон гапо ки ҳайкалхона накунед тоҷикистон тоҷикистона ҳайкалхона накунед ва эмомалӣ раҳмон дар мурдаи очат ҳам зулм нака фардо инқилоб шава ку ва мардак борӣ мегӯм оё чӣ қадар сурат мебироя гуфти ҳам гапо ба ҳайкали очат барои ҳамо дар ҳамо ҳаққи очат зулм нака фармон бите ва ҳайкала биканан фармон бите биканан ҳайкала ай кулоб вилояти суғд хайхичон медонад не ки ма дар кулоб мегӯм фармон бите биканан ҳайкали очата биги бар дар пишти хона да данғара мон намон дар уҷа ҳайкали очата уҷа ҳайкалхона нест ки отатаву очатаву моматаву кадомира ҳайкалиш фора биёрӣ монӣ и ашибката нака мардуми кулоб мурдагӣ нестанд хай шояд камтарак тарс дошта бошанд лекин мурдагӣ нестанд вақте мехезанд мардуми кулоб худат меои ба дасти худат ҳайкали очата меканӣ мераи дар уҷа нами хел аст и золим аст и аслан қадри модара намедона и беғарзай модари худаш дига модара намебина чӣ гап аст хиёл мекунад ки фақат модари ҳамӣ модар ҳаста нав зиндон будаги модаро модар нест агар ки эмомалӣ раҳмон ту ӯ қадар модар дӯстдор ҳастӣ қадри модар медонӣ пас уна модарое ки дар зиндон ҳастанд ӯ зан ҳастанд иштибоҳ мекунанд хатогӣ мекунанд ба тӯҳмат бурден шунонден ҳамаи ӯра ҷавоб бите ай зиндон баъд ман мегӯм ки беста ҳайкали очайта да кулоб значит модара қадр мекарда будай агар ҷавоб натӣ бикан ҳайкали очата намеканӣ гуфти ҳамон гапо баъде ки ба ҳайкали очат суратҳо мебироя мегем ӯ вақт дастат кӯтогӣ мекуна мардум сахт инқилоб мекуна ку дастат кӯтогӣ мекуна баъд пишаймон мехӯрӣ даққи очат зулм нака очати ягон хизмат нишон додагӣ нест дар ин ватан ки ҳайкали ӯ бояд бошад дар уҷа фардо китоб бинавис дар ҳаққи очат бо барои мактабхоно китоб дар қурутов кардани очат шакаров кардани очат дар болои ҷирғот маска рехта дар болои маска шир рехта дар болои шир ҷирғот рехта дари бораи очат китоб бинависа баъд талабо дабте баъд бихона талабо дари бора кӯдакҳои насли оянда дар бораи қаҳрамонии очайта бихона ки чӣ хел шири ҷирғоти қатиқи маскара аралаш карда бигем авқот тайёр кард бои тари китобҳоам бинавис майли эмомалӣ раҳмон агар ки шумо хомӯш бошед фардои китобҳои очаш мебирояд дар мактабҳо китоби очаша дарс метаҳад фарзандотон мехонад китоби очаи эмомалӣ раҳмон барое ки шумо хомӯш ҳастед хонатон обод бошад хобудагиҳо ҳаматон даку хобҳои ширин хестен тамошо кунед ва фикр назартона зери коммент бинависен баъд мехонем бо саволу ҷавоб мекунем худо нигаҳбонтон каме вақт доштам суҳбат кардам дар бораи ҳайкали очаи эмомалӣ раҳмон ленинам ҳайкалиш дар ҳамаи ҷо буд эмомалӣ раҳмон очаша ранги ленин бояд ҳайкалша дар ҳамаи ҷо бимонад ҳам қадар план дорад яъне ки рекламаи очаша карда истодааст худо нигаҳбонтон историяи очатам бинавис дар таи ҳамо ҳайкал историяи очата бинавис дар ки ҷо таваллуд шид ки ҷо да кор кард чанд фарзанд кард ай киҳо фарзанд кард ҳамун историяи очата бинавис охи баъд чӣ хел данғара омад баъд чӣ хел таи тудда омад монд баъд чӣ хел бигем шарифқалиқ да доданаш ҷо овардан ӯ золиме ки управлят мекард чӣ кор мекард мегашт занора
بنویس سوخی ایستوریای اوچاتا چی با ایستوریای اوچاتا نمینویسی بجا میمونی میره کو با سری اوچوی مورا بنویسد که ایستوریای اوچاتا از کی تو چای مورا چقش نیم اما که دیگه دوی مدر دا چقه میشه خدا نگهبان تو موشم وطن عزیز